Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ni Kapitan Enteng. Kuwarog, chiptanod ka kadiwan no saan? Naskan katibay lang at damagam dayta. Kagawad, Ay, mukha mong tisong bati sa ludsud mo. nukunam nga amok, isong bati sa ludsod ka. Amom ka di mo ti pagrebengan ti maysa a chiptanod. Amok, Apay nga raw da bigbigat kat nabartek ka. ay. Saan mo natipan nakabarta ko ti saritaan ta? Ti chiptanod, saan ko maamamartek? Abay nga rin ngaglakla ko kay ti arak, Pagsapulak daytoy, ngam di na kayat asawan at itanod kat agbartak itanyaman nga oras. Iswa nagbarta ka. Tanda nakita ka balasang? Nawatam kagawad. Rombang ka di nga ibartakam ti balasang. Tapno naturida ka sumango ken kuana Ay malapigos ka man ka anakan. Bigbigat anabartak ka. Nagda ka di umno nga oras di ba nagbarta kang kail? Awan pa'y natrabaho ang nabartakan. Ay, madiday ka. Iswa nagbarta ka. Gapotad na nakita ka balasang ang kail. Tulungan nakmantap no ayatan nakday dya balasang. Ha? Asino day dyan abalasang? Napasairos ko iti kalman. Nagatidog tibuk na. Kasla inukisan na bawang ti pudaw na. Oh! Kaslamot ka pudaw ti gatas ti tuwing na. Kasanuan nakitam ti ito mga na. Simple. Nakapalday ti nakitain. Na! May sursurot nga rin ti matak no kas di ngagpalayog ti patong na. Umayak man anti tuyang. Awan samot niya Uncle Badong. Anti ko na balasang ka. Asino ka itayan? Nalipatan niyo ka din ni nanang ko. Lydia, tinagan na anti. Ni Kapid Lydia tinanang mau. Awan sa bali anti. Ni Lydia, tinanang ko. Asino nga iti amam? Diyan mo na nga asawa na, wano diyan may kadwa, wano may kaalaw. Ay, Na. Apay ang balasang ka. Apay ngagsangit ka mo tal. dita nga minti makagapon. Apay nga imayag dito balayo, anti. Ay, saan ka maawatan basang? Damagag kumakata kayo. Namuyo, ti amak. Kasanungay nga amok basang ninanang mo at ipagdamagam no asino kadagiti talo ti amam. Saan na nga mo ti sungsungbat na, anti? Asino tayo tanayaw awan na babae tuyan? Kaslad na kurkurang na. No saan kit, ada sursurok na. Saan mo man nga ibagbaga ti kasta? Tamasayra. Apay ko maamasahir ka. At saan mo nga anak? Uray saan ko nga anak, ta anak ti kabagya. Anya, adda ka di ka bagya, makasta ti kapudaw na. Ulandes pa'y tibok na. Ay, ada. Sika ngay, awan kabagyam anak po daw. Apay ngay, kaslapayod may tilalaki, anang labdi payod na. Tangiwat mo, mangag na ka. Itaman pa'y nga dasimang bay akabagyan da marito yan. Wan nga raw, kapitan. Iso ti uman ay apagbarbartakan ni Kuwarog. Dayday ka dito pagbarbartakan ni Kwarog. Saan ko pa'y anaasit gan? Ang, talagamit anapo daw. No kitam, uray adayo. Wan nga raw, ay, jak pa'y nasit gan. Ngam ko na ni Kuwarog anapo daw kanaw. Ay, sumilagayam nga urala ibartakan na iti kasta unay. Kursunada na kano nga main. Dayta mo ti imbaga na. Agabalayan kami to ka kini pare ba daw? Kawan pa panan na, no di kasta, kapitan.
Usay, nakita mo ka din ti babae ang nagpudaw. Ado na po daw a babae ijay ili, Chep. Apay, asino kada ko ti dakda ka matam? Sana babae di ili ti bagbagak. Ha? Di may dito kabildatan. Napasahiros ko ba Oh! Jak bay mo nakita, Chep. Ay, Akin balay tinapanan na. day tangar ti kamalay, tajak dinamag. Apo, nagkapuy kang ngay. Apay, adi mo dinamag. Tainta ko maharanaan. Ay, sana mapalain. Hmm? Kuy daw ka kanya. Kuy daw nga. Saklang ti mga rami ti day dyan babae. Apay, ada kasta. Iparit mo ti agaran. Basta, para kanyak lang day dyan balasang. Danugak ti utak ti mga ram kan kuana. Ha? Di mo girlfriend. Da kakastaan. Nalabos mo, Chep. Dumanog ka pa yun iti utay. Ay, unay mo data. May mayat pa iti makugtara na kalakabalyo ah. Ibagaman di takala kam nga digos mamay. Nakarumot ang lim na. Mabainak mo't nga rod amang ibaga. Agdi gusto ano magagag. Kate, anusan takidan jangon na. Ay dyan makanos. Sika ati mang ibaga no maiturod mo. Awisem amapan kayo ijiwaig. Ito na da kayo ijiwaigain. Suya tamon ti dalaw. No mapilitan nga digos. Padasek ano kayak na ti sumuraw ti jay waig. Ay makan anos ti kasta tao. Agpasa nga ilimod tayo. Nagsadot. Ura lagi na kumabay. Taniwat mo kunak manun. Amangan numangag na ka. Kasano amang nagpig sa tiurok na. Kas lalaki nga gururap. Ay, naimbag ta nakita ta paray. Ada ka di pagsayaan. Ngay padamag mo paray. Eh, kuha nga bin paray. Nukas kasanukit. Aga balayan tansa. Anya. Aga balayan ta ko ng paray. Mapasama nga taday ta. Eh, apay ko maasaan ngay paray. Ada lalaki aka anaka. Kain, ada mat babae aka anaka. Ngam kuha paray. Day kuha. Apa. Kuwa nga. Eh, apa yan paray? Eh, saan kami aya? Maikari iti pamilya yaw. Ay, saan mo't aday ta maikari paray? Eh? Ngam madala ngamin parikot. Anya ka diti parikot? Ay, saan ko mabaling nga ibaga paray? Ni kuaraw, ti makaamo amang takwa. Kaano ka di mapantay di ayan ti balasang nga ibagbagam, Chek? Ay, jak ninamnama kabagyan gayam ni nanatuyang ti balasang. Kaya sa kakaamam mo nga rod. Kuna ni kapitan nga mga no agabalayan da kano kanita atabadaw. Awam pa panan na, no di kasta. Oy! Saan ka ding imbaga ka para kanyak laing dadya babae? Oy! Armang marudin, Chek. Ano basta din na ka siya mga rod. Oy. Saan ka sumalsaliti panggap ka? Na, sa anak mo't asumalsalay. No basta din nakakunak. Oh, No, basta din na. Na? Sakit din, ti basta din na. apay, Che. Anya tilamang mo kanyak aya. Oh. Dahi tayong balikas mo. Dahi ta tilamang ka. Chip, tano da. Idinto ta si ka. Saan? Ada plano da parinteng kan kwaraw gamang sarungkar iti ka anak. Asinaw tinang ibaga. Ni parinteng. No maango dati ang limna. Di ka ka di mabaeng. Mas daawak nga raw taapay akabuteng na ti danaw. Uy nga rad. Dakit tawa kabuteng na ti danumain. Idi awisak amapan kami jay waig. Kasla nakigtaw. Di na kayat. Kasla da ilam-lamang na. Ti pagsidaawa. Di na kayat akitain ti danaw. Kasla kabuteng na. Ada nang nanggagaw asakit akasta. Kabuteng na ti danaw. Kasta kaday. Ay agdamag aktuman ka dagiti makaamaw. No man nagpaisaw nga adda. Magasan pa nga ta. Arat man kagawad. Inumom ka day, sakbay nga ka sumarong kariti balasang. Wain kagawad. Tapno tumuredak amang sangway ti balasang. Kasano no saan nakakaya ti balasang gaputan na barte ka amang sarong karkan kwa na. O di jak ibagbagaan na barte ka.
Kasanon nga'y no maangot na. Kasta ka day. O di agmasak. Tapno di na maangot ngay minumak. Nire medium lata ti kilo arason ma. Di ka kadiagyaman. Tapno makalako kay ti arak. No siya ti Arman ti baraw anabartag. Ay, oray di tam. Day, sinsay, nepasay. Ngayon sagap, ngay pidrain. Ay, apay manin na bartek ka. Diyak mo naman. Tanabartek, madidininom ko di lako ni kagawad ko ng arak. Ay, ton ko lapigusan ka ako. Isa na ang kail, nasakit ti malapigaos. Ha! Ang mga numaloko ti labaya ka, kasanin nga agsubli ti sigawad. Ay, plansain ta tapno subli iti sigod. Oh, Anggal, eh, ang tama ni di balay datataba daw. kaya't mo asawan. Inta sarong karante balasang. Unang kail, saklang ti mang sarong ka. Ha? Sana pati si ka, tagungat ni antibanang. Ay, sarong karanta. Gumsi ka lati mangaram ti kaya't ko asawan. Ay, naglukot. Inta nga ruday. Aglisi ka man ba daw? Tawalisak deta nagtugawam. Yalis mo ba sa tinagtugawam? Nagado awalisan, dito'y pa'y mulayang kumiti pagdalusan. Natapok nga ron ti sirok ta nagtugawam. Iso awalisak. Hey! Na, Umay kami man. Ay, anda kay ka di. Adan, di pa rin tayo. Isaw, tumawawat. mabit lang kain nakilukat ti ritaw. Umay kami mari ah. Ay, ada ka din ni pare badong. Sarungkaran nyo ni Badungkaw, Kapitan. Ay, sarong karak ni pare badong. Sarong karan mo ni kwarok ti balasang yaw. Hello. Adda baro di tasalas, basang. O may nakakano sarungkaran. Asino ka di tinakdakamati niyo ang baro, auntie? Dayjay ti chiptanod ditoy. Kapitan mi ti kaduana. Ay, ibagam nga awanak dito, auntie. Pangaasim. Apaya di mo kaya't nga damang sarungkarkan ka. Basta ibagam nga awanak. Kabuteng mo ni Kapitan, kanjay tanod dito'y kabildatan. Ay, may naklaki di tiliwan dagita kapitan kan tanod, auntie. Na, apay ko mga umay da katiliwan. Apay, adda basol mo aya. Apay nga minyo inmay da pay na ditoy. Umay da ka nga ron sarungkaran. Gagangay ti barua, umay na pasyaran ti balasang. Amangan mo agin sa sarong kailaang, auntie. Diya kaya ti rumor. Nasakit ti ulo. Ay na, pasensya kayaon, Kapitan. Kwaraw, saan na akabailan ti rumor iti silay ta nasakit ka no ti ulo na? Ha? Agsakit ka din ni ating nana. Wan, baraw. Asus. Iso asaan arum rumor iti silay. Napanging agsakit mo tin ni ating balasang. Naira na amot. Bareng rumor taon no maimbagan ti sakit ti ulo na. Sayang nga rod Sigay, agpaimbag pa nga raod. Umay kamin tumanan kinangkail. Tangay adda kayo matlangan dito'y balay. Mangan tayo kiday itinaling na lumasaba. Ay, ngamat kumano kadwate ni ating amangan. Kumaangam saan mat nga rod ama balayn. Tadi nakabailan, kwaraw. Ay, saan ka diyan nakita mo ti babae nga adda iti balay da pare ba daw kagawad? Wan, kapitan. Apay aya. Saan ka di nga isuday tayo? Adda iti ladawan nga inalak iji ili? Na. Nakita man. Isumat nga agpaisaw. Ay, masapol nga yawag ko na ito iti pulis. Ay, anya ka di ti basol na. Ay, saan ka no amay may sa ti kaso na? Ay, adu pa'y ka no ti kakadwa na. Ay, nag-hold up na. Kada iti tataaw. Kaya nang dangranda iti tataw. Ikasla saan ang makabong iti pinggan. Hanggang wanted matgayam.
Ay ayabang dagiti padabatanod. Taagbantay kayo iti aglawlaw. Ti balay da pare badaw. Nagalasan ngay. Armak ko ma. Wanted matgayam. Ay imbag ta di mo inarib. Siputan nyo no pumanaw ti babae. Wanang kail. Ubayan dagiti pulay sa magtilaw kan ko na. Nagmalasak mo tanang kail. Naa. Wanted tinapinta sa babae. Ay naala ka no idati pulis ngam nakalibas da iti taaw. Ha? Nagpukaw da. Ngam si Mang Bay damo di da. Kung ada ano nalmusin. Ngam ada nakakita kan ko na anak turong ditoy. Oh. Sige nga rudang kail. Si kanti manguray ka dagiti pulis. Tagbantay kami ti aglawlaw ti balay da tatabadaw. Naa. Siputan minwaglibas manin tinapintas sa balasang awantay. Yay. Nagalasin pare. Saan miyam mo kasi gayan di kabagyan ni tuyang ka. Kung nagno makaasawa account, saan matgayam? Ay ano pa di makitam di tabalasan ka na kan. Ang importante nakatulong tayo para itipan nakatiliw di may sa awantay. Mas daw kami kinituyang ka. No apay akabuting na ti danaw. Naa. Dandan ni gayam nalmay sa iti naglibas da ka nagiti kakadwa na iti tao. Aquaphobia ti awag da iti dayjay. Kabuteng na ti danom. Kaputa dandanin nalmes. Sayang. Wanted matgayam. Good job manen, Kapitan. Si Kamit Kwarog, adan tulat tabalasang ama ikari para kanka. Baran makasarakan iti kasimpungalam. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan! Anytime! Insura para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kamay, itingkay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Anything. Nay, adda ka matan maribanang, kasangsangpet mo ka, day. Ay, huwan mare. Ay, adda nga minatay akabagyan, may iji adayo. Ay, damag ko animanin kuwarog ti adda papanan na ita. Wen, mare, angem sabali mo ti papanan na. Saan nga ije naggapuak? Ay, wen ata sabali mo ti naggapuam. Kun sabali mo ti naggapuan da ka ni Kapitan. Saan ka di mo't amapan ni Kapitan? Mapan ko angem kasanungay dagitinwang kan ba kami. Asino ngay ti mga sikaso kadakwada. Saan mo kade akabaulan? Ay, kabuteng ko jay baka, tagkamat mare. Dagiti aso, manok, pusa, kan patulaengan ti asikasuag. Ado ti aso yo, ta kunayo para bantay. Ngam di ka mat makapanaw, tawan mat mangbantay kadakwada. Ay, wen nga rod mare. Agbinantay kami Day, nakasukat ka mag. Kastam ka day ang mapan ijay bangkag. Saan nakamapan na bangkag ita? Papadam nga raw. Di mo ko na, asisak manan ti mapan ijay bangkag. Ano sambasitin Awan nga mingkait ni Kuaraw. Apay kumano awan ni Kwaraw. Ay kitam mo muna. Siyak ti kang runa nakadwa ni Parinteng iji barangay hall. Anya kumatisaad mo, taing ka makibibiyang ijay. Imbag kumaano tanod ka mag. Saan mga road? Ay uray sana katanaw ta kumparik mo ni Parinteng. Oho, oray kumparay. Di na kayat asawan. Asi katimang sublat kadagiti aglangan.
Apay kumasaan ngay. Dagiti dagduma atanaw, timang sandikin ni Kwaraw. Saan kat asika? Anya ka diti maipaimikin ka, tataba dong. Nay, apay ang nakatugaw ka ititugaw ni Kwaraw. Agsipaw, tasyak tinadutukan nga acting chef. Kabayatan ti kaawan na. Apay ngay asika. Apay imbaga nakadiking ka. Agsipaw, tasyak ti kaalibtakan at anod. Iso siyak ti dinutukan da. Oh. Anya, kasanuwa ngay. Na. Kaya siyak mati number 1 na kumpare ni Parintay. Ay, pasensya kan tataba dong. Lakay ka nga minain. Anya, Saan ka na makakamat no da kamatan mi iti rabi. Sa pa kabuteng mo ti aniniwam. Oh. maaramid mo nga ta, ti pagrebangan ni Kwaraw. Oo ikagumaa. Nagpigsa ka na libtakak. Kamatek dagita managdakdakay. Sure eging iji murdong tilubaw. Oh. Nay, apayakas ka nagkukurot ang manok asumungad. Adda ka di parikaw. Maday ti naramid ni Parintay. Apay, anya ti maday ngay naramid na. Jay mitin may sa atano ti pinagtugaw na akas acting chef. Awan mo ti makitak amaday iti inaramid na. Amuna tinagpilay. Ay may sa kamay. Siya kumaan number 1 na kumpare na ti dintukan na. Saan nga rod amabalain? Dagiti alirtaw ti dutukan na. Impaga po na kumamit din ti panagkumpare may. Nariga mo nga may ngaylawlawag kun ka badong. Apay kumanarigat ngay lawlawag. At daki di pagpaboran na at di abating-ting. Suron kan. Ay imay ti din di pari badong iji barangay hol itay bigat. Apay ko mano imay. Adda karbengan ti asino man amapan ije barangay hall. Depende ano niya ti gagara jay tao. Apay, anya aya ti ginagara ni pari badong. Ay iso ka no ti sumukat akas acting chip. Dah. Ay iso ka no ti number 1 akong parit. Anya. Ay, pagkukumparyan ay ati panagbalin atanod. Mabalin ay ang agtanod ti dandani saan ang makataray. Ay day ka nga ron ti imbaga. Ti dinutukak anang sukat ka ni Kwaraw. Ta napartak. Hanggang saan lata amapnak. Ay, piman met apari badong. Nagngato ti ambisyon na. Ay wen nga ron. Ay, kas laki din adda sakit tinakam na sa akin. Tapno saan nga agsaksakit tinakam na. Ilawlawag muntukan kwa na no agkita kayo. Italaang nga umayak dito'y Tersina. Adda kamot gaya maun maribanang. Ay, wen, Mare. Kasangsangpet ko iti kalman. Kat, kumusta ngay? Kastoy lata amaray. Awan nagbaliwan ti amay. Nuan niya ti pinanawam. Isulat ta ti sangputa. Isungarod nga imayak dito'y Tersena. Tapno agkikita tayo. Kailiw kumot kat ti panagpapatang tayong agkukumare. Ay, Maray, awan lat insangput mo ang naggapo ijay lugar ang napanam. Nadamot agar-aramid iti souvenir. Ay nagpaaramid akman iti agpapada tayo nga ibitin iti salas. Kasla chandelier. Chandelier? Ay, awan kas jay kaw. Napintas nga men nga iararte iti salas. Magustuak. Mabit lang teruar ko dito dakkel abag ko. Na, adamot ngagpay sudakkel abag dita abay mo, Maray. Alamang raw. Wen mare, mabit lang Oh, adoy mare. Agpapada tayo. Ay na, ay, nagmayat mo tayo, Maray. Adaw, mangala ka man iti pagbatayam ta ibitin mo daytaw. Nay, nagpintas mo daytan. Nanggatangan. Nangina siguro dayta. Impasarabo ni Maribanang daytaw. Impaaramid na kano ijay napanan na lugar.
Ay, imbag man tayong lakaman na ka. Nangina siguro day ta, tuyang. Nanginalakit eh. Ay na, italaang ang nakakita ak iti kastang ba daw? Maragsakan ak itim pasarabo ni Maribanang. Itatapin manaw ni Kwaraw. Iso, may ti isasangpet ni Maribanang. Wan, nawagan ka nun ni Kapitan Asumangpol tapno adda kaduan ay jibalayda. Tanay, awan mo't ni Kwaraw, pimanaw. Mabayagan nga tamot ni Kwaraw, ije na panan na. Kaslakas tamot timbaga ni Maribanang. Adayo ka nung amain, ijay napanan na. Ay, di nalakit impasublat kanya ti trabaho ni Kwaraw. Naday ta ka manun. Saan mo nga rod amabalain? Mabalain! Anya kita sanay. Kumpare nga ron ni parenting kay. Masabaw lamang panunudak iti pamuspusan. Tapno madadaal ti liderato na dahi diyang acting check. Heh, iti kasta. Saan taon ngay ti matutukan? Anya titan tanamitim mo ba daw? Nasiputan ka kag, idi munaga dito salas. Ay, adaya, may. Tila di ka madmadlaw, may. Jakla pa yan nga karkararag ka tanak kami suot ka mag. Saan mo't anak kami suot yung kararag? Ay, agtal na ka man to yan. Adalan nalagip ka. Nadala na lagip mau. Apay ngay nga rod nagtantanamitim ka. Akas ka lamang gagamod nga agur orasyon. Ay, saan man natila sasawan? Ay, panawan ka man lagay. Hey, papanam ka trabain. Ikay, Gloria. Makadanon kaya ijay Gloria. Di ka pa'y makita nga kararang. Ay, ada nagreklamaw, anapukawan iti dakkel kanu apataw. Idi kanu rabi, tanod usay. Ha? Anya purok ngay, Kapitan? Idi kanu purok uno. Di ngay inawagan da iti purok maligaya. Happy. Ha? Apa nga inawagan da di purok iti maligaya, Kapitan? Kanayon kanu ada ragsak da iti taktao ijay. Agbabarkada kanu dagiti babae kad lalaki. Awan mo ti madamdamag nga gugulo ijay, Kapitan. Awan tanasingpet dangaron. Saan daaman nakigulo? Agbabarkada dangaron. Ng mapay ngay nga da napukawan. Ang mga no da naggapo iti sa bali apurok. Sige nga rin ta ingkam agronda ijay, Kapitan. Masapaw, asaan ang maipakaamaw kadagiti tao ti ipapanmay. Apay nga diyo ipakaam mo? Kasano nga matiliti agtatakaw? Noon mo naman ang gronda kami, Kapitan. Ha? Ay, oo nga. Ang galing-galing nang napanunod mo. Kasta ati acting chip pa no? Nujak agkamalay, si katinapukawan iti pataw. Gusto ka di manang? Pudno day ta. Sapay mangukup day jay. Ha? Madamang aguk-ukup. Sayang dagiti ukupan na. Ay kay tapno sana masayang. Ilambong maun. Balot siguro tam ganda ni makaukop. Kano pati itlog inalat agtatakaw. Aya? Ay nagluko mo na itang agtatakawan. Nagrawit. Ay, sayang day jay. Napukawan kami lang aruden iti pato. Pati itlog inaladapay. Uray kumano yung bati na matitlog. Tada magkukwayaw. Kumaa. Sayang ti pato, agraman itlog. Ay nagdawil ka datang tatakawan. Ay intun rabi. Ipagod mo ti dakkel akawitan iti arubayan mo manang. Ay saan na? Ang mga numay naman ang alaan. Saan tagyang kami iti nalingad. Numay na alaan. Makita may. Huhuliin namin. Kasta ka day. Oo. Ang agalibtak kayo nga rod Ang mga numaalan na ti kawitan apato. Sayang. Di ka kadiagdanag. Adda ka kadwak nga aglingad. Saan ang makalibas tatakaw? Apa naman ang katrumabay? Ay, unay mo day tuyang. Apay, security guard kaya. Tadamagam la amin na napabanan ti taam. Apay, no adda papanak, di mo damagan. Ay, inak makipatpatang laing, di takaruba. Kano pa'y ang nagbalin ka amaritais? Maritis sa sasaw, Mike. Ay, di nakitultulat, kadagiti kukumarin. Agmamaritis kayo, nagsasarak kayo.
Uray ata saan kami ngagsasaw iti sana pudnaw. Amo pa'y ngay. Ang mga numatungtong yung amin na dirumrumbang. Anya ko madirumrumbang. Nakiday. Saan mo, ngay balo na tiruangan, no rabi ay. No di mo kaya't ang madisturbo titurog mo, no sumang pweda. Ilukat kong tulatan. Awan mo timpagod mo kawitan dito arbayan niya manam. Ita ka din, ti pa nang ipagod ko. Wan ata sumip ngeten nay. Agyang kami mat ijan ay. Nalingag. Umay ko mga rudye agtatakaw ang tapno matiliw. No maipagod mo iti ruarte balayaw. Idapom ti silaw Tapno pagarupan tagtatakaw naturog kayaw. Wan, sigurado nga aguni ti pataw no addamang tiliw. Hindi na mala matiliw adagos at nakapagod. Masapulapog sa atin na pa iti talay. Sakbay makapanaw. Sigurado lakit di nga agkwak-kwak ti pataw no matiliw. Talyak iti atidag tapno di na pagarupan ang nakatali. No mangagmay nga giryag ti pataw. Rumkwas kami matan iti naglemengan may manang. Sige, iyon ko matan ti silaw tapno makita tayo no asino. Awan ti silaw, itaglaw-law. Sigurado ang nakaturog da. Umasidegang man, iti arubayan da. Adda man ng pataw, iti arubayan da. Ay nagkasatakan. Inayadat agamatan. Adda ita. Kilata nagsilam. Ay tumarayakan. Itaray ko ti pataw. Adda magam atin itong katalina. Ay nagpatinggan di talay. Ay magpatungaman ko. Sika magam tagtatakaw tataba daw. Kakadla, tiliwan tayo. Ay kwa. Ay pangasiyaw. Sana nagtatakaw. Didak ko maipanigin barangay haul. Saan ka di nagtatakaw ti awag iti mangala iti di na kukwa tataba daw? Ay, narabid ko lang dayay. Takwa. Madala kaya't ko ang mapasamak. Anya kaya mo mapasama ngay? Kuha nga bahin. Pinadas ka no, kabailan nyo mo lang at iliwad nagtatakaw. Kasta. Kay, nangipanam ka dagiti tinaktakaw mo ngay. Ay, kuha. Inlakaw. No inlakom ti di mo kukwa. Di takaw lata. Ala, intayo yan ni Kapitan. Agsungbat ka ita, tataba daw. Yeah. Nagloko ka matin pare. Sika gayam takaw. Ay, pinadas ko lang no naalibtak mo lang ti dinuto ka makaskip tanod pare. Ay, saan apadpadas ti agala iti di mo kukwa. Tatakaw da jayan. Ay, kunak ano naalibtak ka. Nalalibtak gayam nagititanod pare. Win tataba daw. Tar aramiden mi mati pagrebengan may akas tanaw. Ay, pakawanan da kuma. Saan kayo gayam asinsinan na tanod? No nasakitin na ka mo paray. Di mo ko maidalan iti panagtakaw. Ay, wan gayam pare. Ay, madya talaga tinaramid ka. Nakulapan ti panunod ko. Gapo iti sakit tinakam, kanapay. Kita mo? Iti napatagparay. Saan mo nga ulitin? Ay, wan paray. Ikaray. Saanan? Inakpay nga rod mangirimidyaw iti pagbayad ka. Mangded ka man iti pagbayad ko to yan. Anya ti bayadam. Natiliwak ngamin iti rabi. Anya ti nakatiliwam. Ay, pasensyan to yan. Gapunta kayat ko adadaulan na acting chef. Inala ti pato dahil puro kunaw. Anya? Naaramid mo na ita? Ay nagdakas kan ba daw? Mangibabain ka? Ay, sorry to yan. Kunak no agbaligi Ngam naalibtak magayam dahil nadutukan at chiptanod. Anya tinaknakan mo ta kayat mo adadaulan tilidirato tinadutukan? Kunak no nalaingak. Angam nalalaing da magayam. Ay saan na maulit tuyang ka? Ay suray. No saan ka lang nga asawa ba daw? Bayak na ibalod na ka igay-iray. Tapno agnakam ka. Ay saan mo tinatuyang ka? Maasi ka kanya ka.
Ikaray, saan kong nga naramidain? Talaga saan? Tano ulit ang pay. Siyak amis mo, timangidarungkan ka. Ay natataba di ka agaramid iti may kaniwas, nga uray pa'y nasakit tinakan mo. Nasaysaya at lata ti agaramid iti umo. Ala sigay! Dinon tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Step Meron nalika ken iti direksyon Voici Puklay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo di MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman ka ba itingkay panagangay. Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Adda ka di awag ka, no kaano asumangpet ni Kwarog, Kapitan. Awan ba't kagawad? Di mo ka di kaya ti dinutukak nga uay say. Ay, saan mo't nga iti kasta, Kapitan? Nabayag ngamin ani Kwarog, ti kadkadwa tayo diti barangay hall. Sa bagay, unmat kitday. Sa pulan tayo ti sigod ang nakairwaman tayo. So adi na magkulaang mo't Maawatak ba't kit di kagawad? Sumungad ni uay say. Imbag ta nakita masumungad. Ang mga numangag na ti saritaan ta. Kat ibaga na asaan ko akaya ti kina OIC na. Nga. Jose, agluganak man iti tricycle mo tamapanak ijay ilay. Papanam nga ijay, Kapitana. Sang kakadian na panmanan idikalman? Apay, bambantayan nak. Wano sipsiputan nak. Ngay, samay. Nagdamdamag alang a Kapitana. Mas dawa lang amay. Talayon kay Rumar. Adalaang mat asikaswag ijay ilay. Ay kasta. Anya nga sa sikaswan niya. Na, kaano pa'y anagbalin ka nga investigador? Ha? Ay, ang damdamag alang kiday, Kapitana. Ay, adala pagimbagan ti kabarangayan ngas asikaswag ijay. Bareng agbaligay. Mara, awan ka di ti madmadlama. May papanitian niya, Maray. Manipod idinapan alawas. Kanayon mo't arumar ni Maribanang. Ay, saan ko matanadlaw? Makumi-kumak nga may ngaglako dito tersinak. Dandan ni inal daw arumar. Sa dino nga talaunay ay at ipapapanan na. Damagam to ken kwada Ay, nogar aramid iti maday. Ibaga na nga ta. Anya ti kayat mo asawan? Ay namaray, adda atap ko nga da sa baling aramidin na. Ay, saan mat siguro adakas ter aramidin na, Maray? Ammo pa yan. Manipod nga men, hindi na palabas alawas. Kanayon mo din arumwal. Badaw, lusakti kanayon arumwal. Saan ka kadi nga agata? Dipindi sa dino, ti kanayon mo apapanan. Apayaya. Ningarod Maribanang, kanayon mo't arumwal. Mga nuad damit as asikasun na. Anyangay ko mati asikasun na nga inal daw. Ay di ka lamumit Pagat atapam ti kumarim nga awamot nakita mamading arabid na. Nalipatam sa amutin, ano awan ti apawi, awan mo ti asaw. Depende ti pasama kunak manay. Di kagar aramid ti istorya. Napan ka din ni Maribanang ijay ilay, Jose. Daka mo, anana. Saan ko may takikitain no sa di na ti papapanan na? Kita,
Sika pa iti pagluganan na. Kat saan mo pa'y nga amo no sa dino ti papapanan na. Apay aya? Kaya mo ama-amuan mo sa dino ti papapanan na. Saan mo kitday? Agdamdamag aklaan. Damdamagag, hindi na mo ibaga. Isadyak amaw. Kunakon ka, adi na ibaga no sa dino ti papapanan na. Mas daawak. Apay ni adi na ibaga. Awan ka diti sumken dita panunot mao no sa dina, husay. Awang may. Ay, borbor siya pailakan niya. Anya ti maipay ko, nana. Madam, siya ti asawa ti kapitan, ijay barangay kabildatan. Naamwak at ti organisasyon nyo, katumultulong kadagiti agkasapulan. Ay, pudno day ta, kapitana. Adda ka di kayat yu ang tulungan. Ay, kayat ko kumamot ayuman, dagiti pamilya ti marigrigat, ijay barangay may. No adda mabalin ama itulong yu kadakwada, madam. Sa dino ka di ti barangay yu, kapitana. Ijay barangay kabildatan, madam. Ay, mabiit lang ang kapitana. Takitaag itilisnaan dagiti barangay anasulinak. No karaman ti barangay yu. Sige laeng, madam. Aguray aklata. Bareng addamot maikan ijay barangay may. Sige, kapitana. Inton bigat, agsubli kayo nga igam yu tilisnaan dagiti mako na nga indigent, kapitana. Magdapon nyo ngay manang kapitana. Iti opisina dagiti tumultulong kadagiti marigrigat, Jose. Bareng adda maitid nga ayuda kadagiti indigent akalugaran tayo. Ay, nasaya nga roday ta, pagtaktaktakam kapitana. Ay, kuna laki di na niyan. Adda ka di pa'y sa baling nga aramidag. No di, titumulong kadagiti kabaranggayan tayo. Ay, sapay kumatagbaligi kay tinasaya at aganda mau. Ikararag mo tapno adda makaala iti ayuda. Ay, kaya yung asawan, sana siguradaw. Pilyen da ngamen dagiti makuna nga indigent, dagiti qualified, dagiti adda mabalinda, awan ti ayuda da. Ay, kasjay. Ay, kuna ano amin at taga-kabildatang kamaikan. Awan ti adu apundo. Tasaan ngamen nga aggapo iti gobyerno. Non-government organization dayjay. Ay, donasyon kunak man laengan. ay, isumang lagayam. Asaan asapasap ti maikan. Ay, anyang eda kita ilis-listam, apo kapitana. Ilis-listak man dagiti napili. Ay, anya dagita napilay, apo kapitana. Basta ilistak laeng. Di tay amo. No anya ti aramiden da kadagiti mailista. Saan da ka di nga umay matiliwan dagita ilis-listam? Ay, adda aya basol mo. Tapno tiliwanda ka. Ay, sa bagay ka awamay, kapitana. Agam apay nga ilis-listam tinagnagamay. Sensus laeng da itoy. Di ka madanagan. Barang adda pagsayaatan. Ay, nasayat, ano, da pagsayaatan. Ay, saus, kuna laki din no pagdaksanay. Mapangkakadagi submitan, kadagiti nagnagan, dungaw. Wen, inteng. Barang adda ayuda dagiti maikare maikan. Adda ka di matnagan dagiti kung kunam pamilya ti marigrigat. Ay katuwen kan mailistan sa uray dagiti baak. Ha! Nga uray saan damat marigrigat kasi? Ay nainteng. Awan mo ti baak abak nang diti barangay tayo. Ningay kagawad ko nang, Maibilang ka di abak nang ni Marikwanang. Kat saan mo't adakkel ti tersena na. Kan maysa, agmay maysa nga agbibiyag. Awan katulungan na nga asawa na. Nukas ta inlis tamay. Baak mo't na dyan. Tagmay maysa nga road. Ni kwarong ngay, agmay maysa mo't itibiyag.
Saan pa'y ama ko na abaak ni Kwarog? Kan may sa adamot tricycle na apagpaspasada na. Dagito'y kadi amin tilistaan ti indigent idi kabildatan, Kapitana. Wen, madam. Mabalin ka di amay kan amin dagiti nakalista dita? Sige, Kapitana. Intong Domingo, umay kami ijay. Dagiti nakalista, itugot dati ID da. No adda makipila asaan ang nakalista, ang mga no agkurang ti ayuda. Sige, taibagak ka dagiti nailistak, taitugot dati ID da, madam. Wen, Kapitana, may mayat no adda ID amin dagiti umay umawat. Ay na, agyaman ak unay kada kayo, madam. Sigurado amaragsakan dagiti ka barangayak, no maamuan da nga adda ayuda. Imbag ata di manon kayo dito ay Kapitana. No saan kayo nga imay, nalabit nga awan taga kabildatan ama ikan. Ay nadamag ko nga minti maipapan kada kayo, kadagiti kakaduak nga inikanyo, kadagiti ayuda. Iso nga imay kayo nag-request, Kapitana. Wen, madam, kat ulitak tagyaman kada kayo. Nakitak manan arimwar ni Maribanang itaibigan. Sino man nga tanti kasi narak na. Asino kumangay, ti kasinarag na. Ay na, di na magkunto pa'y kin ni Jose apaglugluganan na, kat di na kanumot amo no sa dino te papanan na. Tapay pala din na magmaw. Ay di ka lagbain tuyang. Ay saus, awan ti kabain ka, tawan mat aramid ka. Isukit di at mabain, tanda milagrong aramidan na. Maday, ti agata pladagaws. Ang mga nulamutam to, ti saom. Anya milagro nga ipagbagat. Apay aya nga isakit mo ni Maribanang. Saan ka la nalay nga gatap tuyang? Narugit pa'y ti utak mo. Dalusan man mo day ta. Ay na, di ka man si kabadaw. Nadalos ti utak ka. Ti adda aramid na amaday, tinarugit ti utak na. Anya ka diti pagsarsaritaan nyo kin ni Maribanang idi kalman. Agsinsinsos mait. Mapay kaday. Sinsus tay? Pagsayaatan ka naw. Lakas tamat, tinaawatak ngayon pagana. Anya ngay deta pagsayaatan. Diyak unay naawatan. Damagam na kita kayaw. Impanan sa mutan iji legilistaan ka naw. Anya ngay nga taday jay. Nakitam ka day dagiti nakalista. Nagadumot at taga kabildatan tinakalista. Kaslanagan mo dagiti indigent. Adda ka dinagan mikin ni badung ka. Amok pa yan. Diyan mo nakita amin na nakalista. Kasanungay, ti pan nakaamom iti dayjay nga organisasyon at tumultulong iti marigrigat banang dungaw. Adda amok ang nakaibaga. Non-government organization. Adda koneksyon da wenno kakadwada iti sabali a pagilyan at tumulong. Sapay kanayon ka edi arumwar. Ada sabali nga atap ti tao ken ka. Mas dawak not kadagiti tao anarugit ti panagpampanunot na. Imbagkit di ata nagkita kayo iti sigud agayem mo. Kat naibaga na ti maipapan iti dayta nga organisasyon. Wen nga rod inteng. Iso nagyaman aklaunay iti dayjay agayem ko. Ita, mabain na rin dagiti agat atap ken ka iti dakas. Ay na, kastansa dagiti tao nga awan maaramidan na. Kablawang ka, Kapitana. Adamo mayat ang nagbanagan ti kanayon mo nga irurwar. Idagdamdamag ka no sa dino ti papanak. Saan ko pa'y nga imbagbaga, Jose? Tadyak pa'y sigurado no agbaligay. Ay, dumawat at iti pamakawan mo, Kapitana. Na, anya ka di ti basol mo. Apay ng agkid daw ka iti pamakawan. Nagatapan kay nga rod iti maday. Iso, suray. Iso akanayon ka nga agdamag no papanak. Kasta. Wan, Kapitana. Saan mo mangaming asigod nga aramid ti kanayon arumrumar? Sa bagay, saan ka mapabasol? Ti importante,
kat nalawlawagan nga awan ti Maday nga ar-aramida. Nagkapukan sa mo ti ili, maray. Wen pare, inakman iti tinagnagan dagiti inlistak, tapno maikan iti ayuda. Ayuda, kuna, maray. Sino kay dagita maikan iti ayuda? Dagiti amin nga indigent dito lugar tayo, pari badong. Iti kanayon ko nga irurwar, na-aprobahan ti request ko. Isu ka di akanayon ka arumwar iti kalabas, maray. Pudno day ta, pare. Para iti pagimbagan ti kabaranggayan ti ar-aramidek. Ay, imbag man, maray. Adda nga rod maur-uray apagsayaatan no kasta. Buwan iso nga ibagam kan ni Maray nga inton Domingo, itugot yo ti idea. Iso ti kitaan da, tapno maitad ti ayuda yo. Ay, agyaman kami king ka, maray. Makonsensya ka siguro no ibagak tinapasamak itay, tuyang. Anya ko madayta. Nagkita kami kundi maribanang. Kahit anya ko matipakakonsensya ako nam. Amom, no apay akanayon na mapan ni ilay. Imbaga nakaday no asino ti kasinsin narak na. Ipagpagnana ti papilis ti ayuda tayaw. Anya! Ayuda! Ay, husto ka di tinangagaw ba daw? When niya raw, ayuda ti makagapaw. No apay akanayon na rumrumwar ni maribanang. Ay, kasta ka day? Inton Domingaw, adda ka no umay ditaw. Itugot ta ka daw ti ay dita. Dayta, ti kitain da, sakbay ang maitay, ti ayuda. Kasta ka day? Ada ayuda ta ba daw? Ita, saan ka di makonsensya? Ikagkagumaan na, ti pagsayatan. Ngam sa balit, adda dita panunot mo. Sakbay nga intay rugyan ti agiwaras iti ayuda, kakabsat. Kayat ko ti agyaman kin ni Kapitana Banang. Ta iso ti nagsubli-subli ijay opisina mi, para iti pagsayaatan nyo. Basta man ni Kapitana, ada na saya, kana aramidan na. Iso nga, agbyag ni Kapitana! Agbyag ni Kapitana! O sige, agpila kayo nga rudan, tarugyan tayon ti agiwaras. Agdaman ibagak, maray. Apay ka day, Maray. Kaslan na patig ti ibagam Ay, masidir nga minti konsensyak, maray. Anya aya ti pakasidiram. Ay, sorry, maray. Nagatapak nga mingken ka, idi ka nayon ka arumwar. Pagsayaatan mi magayam ti makagapog no apay akanayon ka arumwar. Nadamag ko ngamin iti may sa agayem ko nga adda kasta nga organisasyon. Biniro ko kat nagpatulong Ay, kasta gayam, mare. Ay, nasaanin maulit ti kinarugit ti panunot ko. Sorry talaga, maribanang. Ay, lipatem ka din, marituyang. Tinapatag, kat napadekdekan nga awan ti Maday nga aramid ko. Ay sikapay lang ti kasayaatan ako, maray. Saan ka nga isukat iti uray asino man ako, maray? Agko kumari tayaw, kada maray kwanang! Ay toyang, idyan ti kinalaing nga agatap. Dalusan ti narugit, nagpampanunot. Kan, good job ka, Mat, nanabanang. Ala, sige! Dinan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insura para iti radyo ni Steph Meron Nalika, ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay, asagot kada kayo, MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon.
Ayaman ka na iting kay panagdanga.